Dios bendice a Pachón, Ñukami Kami Luis Santillán Amaguaña, Imbabura Quinchuquimanda, Chinapashkaikito Picausani, Wataconata ya casi 15 chunga yali Wataconata. Y Ñukami Dios Pactarorami, Radio HJVP Ñaunaita Vimashpa, Dios Pachimigota, Chinayata Cotin Sociedades Bíblicas Unidas Wambash, Quichua Imbabura Bibliata Cotin Durarcanche Revisión da. Y Joaquín programación televisión vapche grabashka con charine kai kitope asoma visión de alchen Dios pachimi mandayata y shinayata kote kai iglesia gopi ñami jorkame shkaichunga pichawata con atapakachishpa kushkushkami kanchi y iglesia gota zikoshpa servishpa katihupan pagi moki David shamushkamanda kushihunchi ari ñukanchi mi kai Quito Iglesia Evangélica Quichua Fuente de Vida Conan sábado 22 y Cayapa domingo 23, Caishka Punjagota mi programa Gotacharin, Chitaita Dios Tapaginishpa, y Aishka Chunga Pichawata Conata Pactachispa, mi Koshihuna Honche, y Chaimanda, bueno, Conan sábado Picancha Piponja, ni Asha gente con Ashamush Pacapín, Koshihushka Kai Picanchi, y Conan almuerzo que pago mi Callarishon, Yachahoyo Conawan, invitar canche, o que Pastor Manuel Laura Yupanqui, Chimborazo Manda, Paimi Callari, Frican, Cauca, Vexishka, Tocoy, Ecuador, Pe, Jurado con Vexishka, o Figomican, Pastor, Paika, Chimborazo, Picallarishka, Callari Picunawan, Tocuita, Dios Pactarurashka, y Shinayata, Imbabura, Pipshka, Sishuatata, Dios Pachimita, Villangapa, Purishka, Tocu Historia Tamicharin, Chaimada, mi Paita, Kaya Chircanchi, Dios Pachimigota, Yachachichon, Ashtawan, Imasha, Dios Pachimi, Yukanchi, Rona Konaman, Yatakonaman, Chayashkata, Villashpa, Mimachicho. Y Shinayata, invitar canchi, o que Pastor Antonio Otavalo Tapash, Imbaburapi, Pueblo Otavalo Perricush, Papay, Shinayata, Kajari, Pastor Kan, Shinakashpa Kayishka y conferencia Takonawan, Konan Yachahuita Charishon, Shinami Kapanga y Dios bendice a Pachon, Topi Rico Kona Uyakonata, Porticaya Pap, Shinayata programa de Charishon, ya. Yachahoy kunata y cotin su culto gota charina cancha Dios tapaginishpa shinami kanga programa pagi que tenemos aquí David Shamushkama Ñuka me cara de vilas que manda capane y pague que quien caigo pe tukoy publicita pascangue pague nispa ni pani altigo bueno ñukanchi me cae iglesia gutaka ñuka más que todo cae iglesia gutaka trabajas para Shamujo Pascane, pero un año casi sino que tukuyu que gopaneo con amin makigo tachurespa. Yo pasime peniscas naka tauka kaspapas subya tukus pakai iglesia gota que trabajas para Shamujo Pascane. Y ka iglesia me capan iglesia Quichua Fuente de Vida capan. Contigo, bueno mai pilla uyanajo reconajo chare okipaneo kona. Dios bendice a Pacho. Nispanipani porque cierto Dios pama que pica sumai causaini kame kapashka tasna otra new capacidad chajus pa Shamujo Pascane hasta un hay que iglesia manda por las porque hasta un por el tocona tachari panchera trabajan acá trabajas para Catenajo Pascane que iglesia manda una año que pacta chijuña 25 año aniversario como boda de plata ni pan chuchasata sinana pacta china pascanche y tú pues ya te sanas de taitayos man trabajas para Shamujo Pascanche digo más que taitayo está siempre punda pichuras pa mañas pa tukuy pay pa munashka pay pa voluntad pacta sha kashka kapachunis pa chayo ya igual trabajando pachi pues ya te cae miembro con chayo te también usa también lo que pague Jara kaite tukuy jas nama que makita maña chires pa colaborar na hopan nya asa gotnya una después de una hora gonya chay kanya esto gonya imati programa go imasanya chay kazar siga parisinas danya chay utanya paktas panya kazar gripacho nya kaso timagapang Alonso Velázquez yo que me cargo capane primeramente diácono sepa cargo mecánica
kay iglesia gupe ima yasna nakta yakta rikuspa trabajas para nahopansi rihopanyo. Nyuka saluda panini nyuka prima María Anguaya César Velázquez, tukuya nyuka prima ko na tal vez reconozco para al cerca po. Pucara de Velázquez muy jepe más que todo para reconozco panga. Tukuya nyuka que nyuka que pacha segundo Velázquez tal vez recomanga Rosa Velázquez, María Velázquez. Tukuya familia ko na saluda panini mas kita Dios. Paigo con otra paz, cuida si capacho, mi rey ya muy punjado con la familia. Mi pan Dios bendice si capacho un pague. Orjito, nunca yo te me capan, lo dicen que Maldonado. Nunca me capan, nunca nací ya cachimbolo me capan, pero nunca causa en Quinta San Luis, comunidad de Cachicoya. Ya me bueno, trabajo como anda que hay causa panche, caigo pecascane, gracias a Dios. Que iglesia agota. Primero que carcancha chipi chayman ya te caigo al pagotanas con yo chispa ya caigo me alimusca caigo picochi capanchi y snachata que pica chica serviches y más sacas para acá música gota tocaspa a la vaspa taita yosta atunya chispa chay kan en ka parte gomandaka snachata invitan chico na kai Elisiago ni capan 25 años a cumplimos ya cumplís capán, entonces invitan chica y como que me mucho que na clipas taita vez pasimita ya chajungapa o yangapa solo taita vez ya me está que cuidas porque sabe que usancho que yo solo pague taipe taita mis jamanda yo solo pague gracias sin chime con yago kaya punjago taipe capachun celebrarispa ya carimo taita pasimita ya chajospa de frente para sus con agua yo solo pague aquí. Bueno, nyuka shutivikan José Morán, nyuka Shamurkani Uchilla Kashpa, Kaikito Yaktaman, Taita Kunawan, Ichinche, San Juan Hawamanda, Taimanda Shamurkanchi. Iñaka y Quito Picaus Ñakirashkanchi, Tukuya familia, Kaitiña Causa Tatupi, Rodashkanchi, Nyuka Kazarashpa, Tiñawashina. Kaiti Causanchi, Ñaka Iglesia, Fuente de Vida. Callarimanda pacha canchi, que pastor Santiago, un callar chispa, y que chunga chata con otra con caña. Acta chinchi chaimanda misina, es una tanda no yota ranchi, tu que una invitashpa, su puchifi punjao con otra, ya di paso un mispa sábado, domingo, y o que con una panina hacer chispa o aquí una ca cocina con apis, con una ca limpiashpa, arreglashpa. China cancha na chiña tupiña que sábado chiña conferencia va callar en apauque. Hace hecho Gasca, hay 25 años en la Nishun Tukui, Laya prueba con ata, y al canche, Callaritica, Nishun Ima, Maitanda, no es una tierra. Por chergo piño ganchita na callar ganchita ahí su campamento na vida cheque su puesto piña na su iglesia anima local nya katipa nya pastor kunava china estaban parlashpa su iglesia tamaña cerca castellano o que con azotin hay una pasha iglesia tamaña cerca ñugan chiquichua con atandana honcho te pasha cotiña este seminario alianza maitini hay Colegio Alianza Canal 4 que quito ya que la domaña ya liu sarcanchi. Se manda cotiña Pastor Luis para proyección siempre casca iglesia tachaya chinapa. De que calla demanda ya o porta al sarcanchi. Ya gota o rota rashpa. Se manda su glote de alpa gota rander canchi. Ñacotin estaba mira chispina ahora murcanchi. Se manda ñacay Llano Grande, lado Mancanchi, Canchi, que hay Pueblo Blanco, el espacio Tichín, barrio que el Carmen, calle Linares, Chay Picanchi. Vos pisamos para Guadalajara, Nishka Tapina, Carapungo, y Curishkamanda, Chica, Iglesia Pongo, Pipachi, Saquinja, Nagashpa, Simón Bolívar, Samuel, Oficiore, Hashpa, bueno, Taucaya Cuadrada, Samuna Chaquilla, pero Chamunaya. Caipiña, Chaya Chircanchi, Bastina, y Diosina, Mucanchiman Ricuchirca.
tukuitaña nashna kallarimanta wawqikuna tukuytaña trabajashpa shamushka y ña kayna yalishka 2023 piña de hecho hawakunata churashpa tukuchirkanchik ña kay aniversario paka maymanta tukuy ña ashtawan kuyayachishka ashtawan dice algo ritorihuchun nishpa claro wawkikunishka kapushka shinaka pruebas kuna tiyashka ima tiempos de necesidades ima pandemia tiempo kuna shamurka yanga imashalishun chaypika chay computadora chay celular chaykunawancha shina kultutayman karumanta rurashpa shina shamushkanchik pero como iglesia imashalishpaka Dios ñukanchikman churashka shuklla yuyayta charin wakindika ishkay yuyaykunata tiyanchari pero shinaka shuk tukuykuna animarishpa tukuy tandachishpa ñawpama rinchik problemakunata ashtawan washaman sakishpa ñawpama rina munay chayta siempre Dios kushka ñukanchikman chayta semana paganipani tayta ari mashna ñuka wawkikuna taytamanta kutin Perú gachipi chaypi shuk iglesia tiyan familia Waltzaki, tiyan chay ladokuna familia Morangona, Torres, chay familia kuna chay ladoman kawsan kichinchi ladomanbash iglesia kuna ñatawka mirarishpa katin kichinchi kipachapash hawa lado Watan ladokunaman ashtawan hawamanbash tiyan su iglesia shutita ñana kunkanikunankuna pero chaykunaman saludani tukuykunata y kay Quitopi kutin tukuylla iglesia pitandara wawkikuna panikuna kayta rikupika ñago makatipashunchi Diosta sirvishpa nachu kay imashinami shamushkanchik kay tinga pucha watakunata shinallata ashtawa watakunatapish paktachishpa katinga wawki. Buenas tardes, Nishpa, mi Señor Jesús, pasamos con saludapani. Kaypi ñukanchik iglesia Fuente de Vida, ñukanchik aniversario wicharipanchik, chaymanta ñukanchik como diaconisas de la iglesia. Ñukanchik preparanakpanchik nachu turikukunata con amor recibingapa y tukuyllakuta mi invitapani kunan launakumanta kallaripan y kayagumi chawpi punllakukuna tukuchinakupashun Dios pakshimikukuna uyanawkuna tukuy mityapanga turikukuna ñawakuna mayka uyakukunata karu llaqtakukunamanta tukuy wawakunata tukuy saludapani y tukuylla invitado kirapankichik kaypi pakta ñukanchik Tayta Diosta alabashpa kankapa turikukuna pagui nishpa saludapanchik kay iglesia Fuente de Vida. Ñuka shutimi kan Miriam Enriquez kay Quitopi kawsapani y kushikuya kay iglesia ñuka Chiltapamba llaqtamanta kapani ñuka saludapani ñuka mamata Chiltapambapi uyakupangami siempre uyapan Tayta Dios bendiciachimipani y tukuylla ñuka familia Ishkawa Morales tukuyllata mi saludapani nachu mayka uyanawkunata tukuyllata Tayta Dios bendiciapashi nishpa mi saludapani tukuylla ñuka familia ñuka suegrokuna tukuylla saludapani pagui perico. Buenas tardes, Nishpa, tukuylla turinañakunata saludapani nachu ñukanchik iglesia Fuente de Vida Mandakapanchik, Quito Mandakapanchik nachu llano grande go Mandakapanchik shinallata saludapani kay radio uyakunatapash Tayta Dios pakshitikupi nachu isllata ninanta kushkushka kapanchik kaypi Fuente de Vida 25 años boda de plata charishpa ninanta kushkushka kaypi preparativos kunawan Dios pakshimi villanakunawan tukuy yachakunakunawan kaypi kapanchik nachu y tukuylla turiñañakuna shamuykashashpaka shamupaychik kaypi kushilla igual yalinkapa munapanchik nachu kaypi tukuylla turiñañakunanta y kushilla kaypi Pastor Luis Santillanwan kapanchik nachu pagui nipani y tukuylla kushikushpa Tayta Diosta mañashpa Tayta Diosta hatuñachishpa tukuyta Tayta Diospa rurapashunchik con mucho amor nishpa kaypi turiñañakunapash tawka idanakupan makikuta mañachinakupan y kushilla ña tukuykuta preparashpa la una de la tarde komanta ña kallaripanchik nachu tukuylla eventos kunawan pagui nipani turik ari nachu ñukapash na yapa unita na kaypi kapani nachu ñuka kusagomana krikaparka chayka ñukaqa siempre ashakuta llukshirishpa ripashkanish bueno shinllimi kapashka pero Tayta Dios casi shina kaypi shuk 10 años allá kaypi kapani y kay ishkay watakunata ñawpaman servishpa aydakupani nachu y
Bueno, estas lágrimas son de mucha alegría y siempre Taita Dios tamaño y yo con familia, igual Taita Dios por servicio y es para yo. Ese es mi testimonio que la oración es muy fuerte para mí y para mi familia. Yo casi tengo mi cama Blanca Salazar y chica Pambayak Tamanda Capani y Shina Kaima Shamush Capani Nacho. Buenas tardes, Waukigo Kaima Shamushkamanta. Agradecipane Nacho Ñukanchi Radio Nueva Vida Estéreo. Maipe rikunajo Waukikuna tapas Taita Dios bendice Pacho Nispanipane Nacho. Bueno, ñuka shutigo mi capa Luis Lima Capani Nacho. Bueno, kai iglesia gomaña pichawatagota purifupane Nacho. Bueno, gracias a Dios, Taita Dios, ñuka tapas Itakariwashka y Gustapane Nacho. Aquí mbika causa nakashkagumandaya causanchi. Kaskanchi Nacho, bueno, Taita Dios pa shimita hecha jushpa, Taita Dios pa palabra ta hecha jushpa, y mandamientos de una etapa si cumplishpa causa nakapanchi Nacho. Y kaskamanda maipi rikunajo waukipanigu kunata, invita panchi Nacho, paktashpa karikunan, la una gumanda ña charipanchi Nacho, charipanchi estudio kunata, y ishkay pastor guta charipanchi, ishnallata kayagupa si charigripanchi, ishnallata pastores invitados, invitapanchi tukuya waukipanikunata Nacho, kuna mana paktashpaka kayagu shamupaychi nishpa Nacho, manos abiertos kapanchi, kushikushkami chaskipachu Nacho, kay kashkagumanta tukuya waukipanikunata invitashpa sakipani Nacho. Dios bendice a Pacho, kaypi mucho local kay lugar pi Taita Dios pawasita rurashkata ninanda felicitas kushikushka kani kay waukikuna kay panikuna kay compadrekuna kay ñukapak tandanakushka krikuna karkanchi calle Rumipamba 10 de agosto pi chay waukikukunallata kaypi shuk localguta rurashpa shamushkamanta hasta ta agradecishpa bendiciones en la Jopanchi, primero que Rumipamba manda rishpa ka HC Jotabe Picarca, ni HC Jotabe manda caña, Kaigoma Zuchispa Samopasca, Pasinispa mi Taita Diosta, Ninanda, Honra Panchi, Alaba Panchi, Jaipa Samopascanchi, Kaigopi Tandanapska Kangapa, Taita Dios bendicias kami, Kai Okikona ka Yukanchiwan, Taita Dios tamañaspa katishpa, sabuska okikunatami, niaupa, cristiano kunata kaypi tuparina pasampaskanchi, pasio okigo, Taita Dios, tukuy yukanchi, llaqta imbaborapi, kay Quitopi, tukuy paispi, bendiciasca capacho nipanchimi, Dios bendicia pacho okigo paz. Yuka saludapani. Ñukanchita kuyashpa charijo Señor Jesús pashutip. Ñukanchimi tandanakushpa kawsaparkanchi kaypi tukuylla turi ñañakunawan. Diospata rurashpa kay Quitopi kawsashpaka Ubulpi kaypi karkanchi. Pero maypi kaqta nayachashpa ñuka uniku ñuka Taita Dios manllami ningashpa kawsapishkani. Napina mingashkanichu, ñukanchita kaypi kawsakilla ima llaki hatipash paykuna Taita Dios tamañashpa ñawpama llukchishkata yarishpa nakunkapani. Wakinga rishkami yaripan ñaviukunana rikuripanchu, pero mushukukuna kaypi kapan wakindaka kunkakupashkani, shinakaypipash Taita Dios cuidashkami kapan. Ñukamantaka kay shina shayakunkata kana rikushpaka shamunichu ñami ñukamanka rikuchiwarka shuk puesto shuk forma pash Taita Dios bendiciashka kapashka kaypi turi ñañakunaman Dios bendiciashka, Dios karashka, napipa karashkachu paykunamanga fuerzata karashka, ánimota karashka, pita karashka Taita Dios. Taita Dios karakimi kay wasita rurashkata. Ñukaka antes mi rikurkani, nakayta kunanga. Ñuka kuitsaguan parlakurkani.
wasi chay rurashka Dios tayarina wasi que shuk formami rikurigri ñukapik. Ñukamanga shuktami rikuchiwa. Ñukaman mari Tayta Dios rikuchikpi. Antes rikushpa puripanti kawsapanti Dios kay mundopi charikushkakamanga. Chaymi mihuparkani ñuka kuysawtaqa. Shinaqa gushturukumari kanga, ari shinami kanga. Pero ñuka na ushashpapa rish. Ushashpaka rilla rikungi nishpa kachamurkani kaypi chay yanaku turi ñañakuna kikinkunama Tayta Dios bendiciashka. Kawsaykamanga Diosta mañashpa, ama urmashpa, ama kidashpa, ama shayhushpa, kawsapaychi, kawsapashunchi, mañaripashunchi, Diospa makipi yanakupashunchi. Chaykutallami rimawashapani pashi turi ñañakuna. Tayta Dios bendiciashka kapachu. Exaltemos a Jehová, todos en una sola voz, y que no haya límites que nos separen, unidos hasta el final. Pastores, no confundamos las doctrinas, sigamos la sana doctrina de Jesús, firmes hasta el final.